Hallelujah. Hey, tibulise utata befundisi bonke. Tibulise noma utakwandaleta. Noma kubafundisi. Hallelujah bathe. Tibulise utata basumayeli. Noma kubasumayeli. Tibulise utata. Hallelujah. Tibulise omama. Tibulise ulutsha isale school igabesho kaJesu. Hallelujah bathe. Amen. Tikutata kwanyaza bathe. Tikutata kwanyaza. Tiyazale patsenzozi. Utata wami. Lowa yenza amasiko alapha. Hallelujah bathe. Akukho siko angalenzanga apha enkosini. Hallelujah bathe. Yavuya bakhona apha xa ekhona naye. Hallelujah. Dibulise utata futhi wami ngapha abanazo. Tamsu tesetsho pho. Hallelujah. Amen. Bathe. Ngixolela kaCizo iqaba. Hey, bathe. Ifikile apha ngo-2021. Amen. Ngafika kulana lapha eGalsburg. Ngafika kulana eGalsburg, i-African Gospel ayikho. Amen bathe. Hey, ngaqhubeka. Kodwa ngathi kubazalwane bebekhona phaya basefellowship, hayi akazanisa ngalana andicela ngigcine apha. Hallelujah. Uze nethi lapha ku ingapheli. Amen bathe. Uhlalekile ke bathe kwade kwangolonyaka lo uphilileyo. Ngabafumana ke abazalwane base-gospel. Awu balapha yamanasi. Ekudala ke ndikhangela bangabuza. Ibuze bathi athi hayi bakhona ke ngabasuthi. Hallelujah bathe. Manje ngabasuthi ngoba sizothetha kanjani ikawusifundisi. Amen bathe. Kodwa ndibikele uba abasuthi bakhona basemanifest ngapha. Hallelujah. Yikho ukuthi basasike saye basikele emanifest. Amen bathe.
Iyabulisa makhelwane nami ukuyithanda inkonzo le yalapha ekhaya. Isebenzisiwe makhelwane naxolo izolo. Haleluya. Ngishadile ke makhelwane kodwa unkosikazi wami akasekho. Uyawathi ke apha 2024 at December 2024. Makhelwane. Ngokuke makhelwane sabika sasolekele ngoku. Umninayo wami usoleke apha nge-28 kaMarch. Asikamgcwali mbaxa saluthi doza. Kodwa nami phansi kodwa ndela kuba nathudisa. Ngalelo baxela kuba ngeke iphose ipasika. Noma kanti futhi ngoba ndisimisela ukuthi babe kuthiwa ingekho la ngelisema izolo. Qhabe ukuba ke ndiko kufuneka ejobe yokhipho pha abanye baxele. Yabona abifike ndifike kuseni bathi fona lothatha mama apha lapha bana athanda ufike kuseni kodwa. Anokwazi ukungisa. Amen. Okubaluleke manje sisizwe. Yayithanda ukuthi ungaboni sithi kwaXhosa kuphuseke. Ukuze thina sonke sisindiswe. Kwathi basindiswa nami. Nathi ithonsi igazi likaYesu phezulu. Kwakhona ithonsi elicane elifika nabempilo. Manje nathi ngaphila ukusindiswa kwami. Haleluya. Kodwa nabona umangaliso xa sengingena emishini. Ethoba. Haleluya manje. Ndingakwazi ukuhlala ezitulweni nje kwi-bench. Haleluya. Ndisithi kuthatha zobikhangelele nje ishayiko kodwa futhi uthanda bamanhlala kuyo. Haleluya. Kodwa phakathi khona i-bench emishini. Haleluya. Kodwa lazibona sendihlala ebhenchini senditakataka. Haleluya. Senditakataka nami ndisenkonzweni. Haleluya. Ndiyabulela uJesu kakhulu, ndiyabulela uThixo kakhulu. Uthixo kakhulu ngawo kakhulu ngegama likaJesu. Amen. Sizongena ke ezweni kaBatheka. Ngegama likaJesu ndika babulela. Chapter 23 verse 24. Let's look at chapter 23. Yeah. Verse 43. Yesu wathi kuye, inene ndithi kuwe, namhlanje uyakuba nami eparadisi. Yesu wathi kuye, inene ndithi kuwe, ndiyakuba nawe eparadisi. Aleluya baxele. Ngamazwi la athethwa nguYesu. Athetha kwenye ibhata. Haleluya baxele. Elakhalimela elinye ekubonakala banamngikiva uYesu. Lithi lona zisindise nathi usisindise. Haleluya baxele. Imamele into ethethwa ngabantu phansi. Bathi sisindise ngoba basindise banceda nabantu. Beke waziphilisa isikhala. Ingaba kanozisindisa na yena. Haleluya baxele. Lithi ke lithi akumoyiki nawe uThixo. Haleluya. Ngoba inene thina sibheka ngokulungileyo. Haleluya. Sibheka ngokulungileyo ngokusifaneleyo bathi sizigulana. Kodwa yena kamatyana. Haleluya. Uthi akumoyiki nawe uThixo. Kungakho isithi uJesu apho uthi kwelibhata. Namhlanje inene namhlanje ndizoba nawe eparadesi kaBaba. Haleluya. Namhlanje ndizoba nawe eparadesi kaBaba. Nawe namhlanje sethetha nawe Yesu Kristu nawe. Uthi namhlanje uzoba nawe eparadesi kaBaba. Haleluya. Ufika umuntu ozidikelayo Yesu. uYesu ebetholeni kamlezweni nje. Kwakuzonyetha nempilo zethu. Haleluya. Ukuze thina sisindiswe. Haleluya. Athatha ngaphansi kaBaba. uTimothy. Haleluya. Uthi Paul uTimothy uthi chapter 2 verse 4. Uthi bonke abantu bangasindiswa bafikele emyazini inyaniso. Haleluya. Uma ngosindiswanga enyenyisa uyazi. Oh my God. Ungabonke abantu bangasindiswa bafikele emyazini inyaniso. Ngoba abayazi uma usindiswanga inyaniso le abayazi. Haleluya. Uthi namhlanje ndiyakuba nawe eparadesi kaBaba. Ngaba ufuna wena balo Jehova eparadesi kaBaba. Usale wenze namhlanje akwamamkeli Yesu. Haleluya. Ungaba ngokuyesu ufuna nawe eparadesi kaBaba.
so akakhetha lizayo uthi namhlanje ngiyaba nawe. Haleluya. Ngegama likaJesu. Yesu